tuko na gavana wetu anapenda maskini. Ili wasaga kingotom. Ondata tomoja ndio sawa. Sasa hivi ule alikuwa hapo aliweka vuvuzela kwa mdomo, akaanza kutusi gavana wetu na first lady wetu, na sasa sisi ndio tuko. Acting woman rep ndio huyu anaitwa Evelyn Nyotayo Ogendo, na wakilisha wanawake kwa sasa. Soko ni ya muda, soko ya sasa hivi ni yangu. Mbia mona bantu ba minto ni maito mogaba no ito na chabaruanerere. Mobe abanyamira, mobe abakisi county twensi naba usi. Tigatuanchane na hata tigatotke gosalania biashara. Tushikane mkono wa mama mpo. Sasa mimi ndio nitawakilisha kwa muda huu. Sawa sawa. Mwana nye woman rep ya ino bwango. Mbia mono. Haya, asante. Pastor, nindoje Kinyansa aga. Kinyansa ngoko wando tusabire. Tara tusabira. Abantu baminti. Tali efra ekogera toko le biashara nesenge nchabantu batabwati gento baokora. Morora basaye baikire maiga butako bumbu manyetinga ayenyumbagete osenyumbagete. Abantu baminto ntaetemba sabe. Esabari tubwate ko kimotuga nene enkuba sabera mwaro cy'abantu bagukwana omusikali omonene pi wobonyonki kakukwana esekirip naki bakuimuka bagende bagole kibunduki balete babeke bone naki batayete bamne mwane basororo manyanga batagetinga lazima ncherende yonsi washinde katika jina la nani? La Yesu. Lakini ndetente beiga montegerere abantu bamintu bonds ese igeye tokonyerwana mpaka omwelyo yasaye kawancha kogenda de miaka ya 10 lakini ense ya Kenya lazima tugamba tole kunomo busi Manyabantu bandenga tinda kura tamtangani batwalire ndamwanga 2032 nje tinda ate bakende 2032 lakini Nyasaye gatubegete moyo nentu abagusinto koba ngeto wichole y'abantu bande bitonga onye nege tunu igoro na ikire na aligere iligo chimate na rolirenga na boto kwa amandegera Nairobi gabantu baminto moto arabuoba banda abagotsanda abande na bawa kwe transfer lakini nkobasaba ninu mweka muranya ari gotenena kolinda egesa kugeto kyomo gusi moira na maega gaki morwana egati ya ino ninde tayari gotenna gatigati togambe torolenga kitokorosi gusi engima tigamanye wiki yeye ekiame kenene yetokia ODM tarestarasini ngokora tolege tuwekoro ku grassroots elections abantu 30 wono yo mirete tukia aya kira aya kira na barolre na rolre mu mirete tukia taresarasini ntaetemba sabe mogenda se chi polling station cheno mochole abaraye 30 bakonyara ko babaraye kia magyo diemkere polling station torose kia magyeto kebe baba nko gendare yu gako genda yu mo wanja mukwani mbale mgade nkwani baba Raila Amolo Odinga ga na inche noonde kinyanganyire kionye ne party leader ninche ngogendo party leader kwane basaja bande barabya barasme kerwe gitigarega wasebono
igontole prepared abantu baminto kando n'amabuli nkoli yindo bosomoni bwane bweka kuromo buko inchemba ligi mwezi balimo kole biashara ndole gose nimba mente mesa nkeigo mube Kristo naende abantu baminto bakisi moigobe kitoraro toraba abantu banyamira mogoke osebono n'abantu baito abamo nanje nincho monogeri mo wanja moigo mbalenga mote bamule tayari ngokuwa na ODM tebanga tuko tayari ODM mbia mono Pastor Kenyansa kwa nideke yamo basi tokirenga ake